Demi merasakan kembali atmosfer kompetisi sepak bola, berbagai pemain bintang atau legenda dari sejumlah tim Asia tergabung di Asia Warrior Football Club atau AWFC akan jumpa Selangor FC hingga melawan tim Liga 1 dan 2 Indonesia pada jendela pramusim 2025-2026. Thank you to bring the legend here. And then sejumlah nama pesepak bola profesional hingga legenda tim nasional di Asia bergabung dengan Asia Warriors Football Club. Tim yang dipimpin mantan kapten timnas Jepang Keisuke Honda diisi oleh sejumlah pemain Asia seperti Lee Yong-pyo, Baihaki Kaizan hingga Stephen Stroke. Disusul dua perwakilan Indonesia, Arthur Irawan dan Greg Ngukolo. Co-founder Asia Warriors Anton Del Rosario berharap para mantan persepak bola nasional ini masih bisa merasakan atmosfer kompetisi tingkat tinggi. Terdekat, AWFC akan menghadapi Selangor FC 26 Juli di Stadion Shah Alam. More consistent and something where it turns into a platform for legend players like Mr. Irawan over here to be able to come and play, right? And with that, he loved the concept, but he, Keisuke, being the way he is, very competitive. Yeah. So he was saying, all right, but if we do this, we got to make sure that the guys are still fit. Asia Warriors Football Club juga merencanakan dua pertandingan di Indonesia 30 Juli dan 3 Agustus 2025. Sejumlah tim Liga 1 dan Liga 2 akan menantang gelandang AC Milan dan kolega. Tak sekedar friendly match, 10% hasil penjualan tiket nanti akan didonasikan ke sejumlah badan amal, salah satunya Mark Klok Foundation. Renin Tanikan, Andika Pratama, Kompas TV Jakarta.